işenip koyuңуздар. Aşıp barsa 5 yılın içinde, erten elemez elbette, aşıp barsa 5 yılın içinde biz su başındaki elimiz, elibizge aksız enerji bergenge mümkünçülüğümüz var. Bunun çeşitleri болады. Bilingizler, bizden dinde var, ata babamız menen ушунмен жашап келгенбиz. Korrupsiyası жок эле, уурулугу жок эле, жоопкерчилиги бар системаны койбойлубу деп атабыз. Dinde бардык нерсе бар. Медицинаны кантип чечсе болот? Бар. Окууну кантип чечсе болот? Бар. Саясатты кантип башкарса болот? Бар. Мамлекетти кантип курса болот? Бар. Болгону биз фокусту туура эмес коюп атабыз.